U organizaciji Udruženja građana Stara škola Medveđa i Narodnog univerziteta Trstenik održana je promocija knjige pod nazivom Zov karaule, autora Nenada Milkića. Ovo veče posvećeno je Draganu Milićeviću Šumaru, koji je tog dana 1999. godine poginuo u borbi na Kosovu i Metohiji. Većnica Narodnog univerziteta bila je premala da primi sve zainteresovane. Intoniranjem državne himne Bože pravde i minutom ćutanja u znak počasti prema Draganu Milićeviću Šumaru otpočelo je književno veče, gde je predstavljena knjiga Nenada Milkića Zov karaule, koja govori o stradalištu srpskih vojnika na karauli Košare u odbrani svoje zemlje, tada Savezne Republike Jugoslavije. Za Košare je bila najveća bitka moderne srpske istorije. Tamo se lomio rat, tamo je odlučivalo se da li će naša vojska pokleknuti ili neće, da li će pasti Peć i Prizren. Karaulu Košare je branilo u tom trenutku svega 100 vojnika. Između ostalih tu je bio i sada pokojni vaš sugrađan Dragan Milićević Šumar. I ti momci, braneći Košare, odbranili su Srbiju. Njima u čast, njima u zahvalnost radimo sve ovo, obilazimo Srbiju i pričamo o tim ljudima, jer ako mi se već država nije na pravi način odužila, onda mi kao njihovi sugrađani i prijatelji to možemo da uradimo. Udruženje građana Stara škola Medveđa brine o tome da se neke stvari podvuku i da se apostrofiraju. U sklopu našeg statuta piše da se trudimo da očuvamo istoriju, prošlost našeg kraja. Prošlost ne mora da bude srednji vek, prošlost može da bude i kraj 20. veka i to je izuzetno slavna prošlost. Skupili smo se večeras da odamo počast našem sugrađaninu Draganu Milićeviću Šumaru iz Mihajlovca, koji upravo na današnji dan junački se žrtvovao na Košarama, braneći osnovnicu svojim drugovima, praktično u prvom napadu albanskih terorista na karaulu Košare. Njegova junačka smrt ostala je upamćena ne samo od njegovih ratnih drugova, koji su večeras u velikom broju ovde, nego i nas, ljudi koji živimo ovde i trudimo se da sećanje na našeg Leonidu držimo živom. O knjizi je govorio i Tomislav Račić, Vodnik plamen, a delove iz knjige čitao glumac Dušan Jović. 11. april je dan obeležavanja godišnjice stradanja srpskih vojnika u odbrani karaule Košare i tim povodom održan je ovaj veliki čas iz istorije o hrabrosti i žrtvi jedne mladosti.